Je suis très heureux et fier du côté allemand. Nous avons développé une coopération avec succès avec les partenaires en Tunisie pour développer, pour améliorer la formation professionnelle en alternance avec la coopération avec des entreprises, le ministère et les partenaires allemands. L'initiative MEBAT est un projet réalisé par le BBW et notre partenaire ministère pour l'Emploi et la formation professionnelle ainsi que la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics. En fait, le BBW réalise des projets en Tunisie depuis 2012. Nous avons réalisé déjà plus que 10 projets, mais c'est la première fois que nous avons pu transférer notre savoir-faire sur la qualification partielle ici à nos partenaires en Tunisie. المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مجال البناء وتوابعه تهدف بصفة عامة إلى النهوض بقطاع البناء والأشغال العامة وبصفة خاصة إلى توفير يد عاملة كفءة ومؤهلة للاندماج بسوق الشغل عن طريق إدراج مفاهيم خاصة وحصرية بالمشروع. لمعالجة مسألة النقص في اليد العاملة المختصة في مجال البناء وتوابعه قمنا معناها بتطوير مع الشريك الفني قمنا بتطوير مهارات جزئية في عدة اختصاصات في مجال البناء ومدة التكوين هي مدة قصيرة معناها ما تجاوز 6 أشهر وذلك كما قلنا معناها بقصد الاستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية العاملة في هذا المجال. هذه هي فيها 6 شهور اخترتها على خاطرها هي خدمة بابايا وحبيت نجرب ونختي خطوة أولى في حياتي. صحيح هي متاع ولاد برشا عبادي هزينها بلي هي قراية ولاد ورجالها والبنات ما تنجمش تقراها، أما أنا حبيت نقراها ونتحدى العباد معناها ونحب ننجح فيها. جيت نذوق يا أخي حصلت دومين صحيح قبل لك نعرفوا باهي وكل شيء لكن ريالمون توا كي دخلت للدومين مسيت الماتيير شفت كيفاش تخدم كذا الحق عندي بيرويا الفوق يعني في الاتولي ما نطلعلوش معناتها لا بليبار دو طون لهنا مع الاولاد قص هكا اعمل هكا دير هكا خاطر تم باسيون سي باسيون ولات بالنسبه لي وان شاء الله علاش لا معناتها اني نحل مشروعي الخاص وعلاش لا نولي فورماتريس ما تقعدش معناتها بطال عندك برشا اوبسيونات تنجم تختارهم باش تقدم في حياتك اي سورتو صنعة معناتها تلقاك تحبها وتنجم توصل بها لبعيد. ننصح الشباب اللي كيفي كانهم مغروبين ويحبوا يوصلوا معناها في حياتهم يتبعوها الخدمة هذه. راي فيها مستقبل وفيها فلوس. وبديت نخدم بشوية 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 لين كبرت وكبر معايا مشروعي. نحب نقول نصيحة للشباب اليوم راهو في بلادك ما تنجم تنجح إلا ما تكون مغروم بالخدمة اللي تحبها وتتعب فيها الخدمة اللي تحبها وتتبعها وتقرأ خاطر ما فما حد شيء تنجم تعمله من غير قراية يوفى مالي جدين وتقعد كان صنعة اليدين. La valeur ajoutée de la coopération allemande, c'est vraiment un focus sur la coopération avec le secteur privé. C'est quelque chose où on a fait des belles expériences en Allemagne et je crois aussi en Tunisie, il y a beaucoup d'intérêt de nos partenaires de développer ce partenariat public-privé. C'est là le focus de notre coopération stratégique, c'est d'appuyer la Tunisie dans leur chemin de réforme. Il faut des perspectives d'espoir pour la Tunisie. Et je pense que la formation professionnelle peut donner cet espoir. في الأخير ما نجموا كان نثمنوا هذه المبادرة الممتازة اللي لقات استحسان مختلف المتداخلين وكانوا شركاء في المشروع هذا ونأملوا كانوا نواصلوا العمل عليها في المستقبل
ولما لا معناها تشمل مجالات اقتصادية أخرى.